Hello, CTL Technology in nâng cút cần lấy thân ha. Tu liêu cần chán xí nịnh ạ. Dây đã hẹn ngay cần tí xịa chun nâng lấy cái ní cần hẳn mi. Facebook xí lô xí lê Messenger Viber mô mi hi hiểm bom ngay hẹn. Lấy trên cô rằm chú Facebook cần hẳn tích VPN mang in. Cần Facebook account lock ở chia mi tên hai tí bần tục tầm tục tôn tích đã. Mà chú việc tía lock account chia nạc in cần luật khổ nạc ha. Chun khun đăng kan chim sia chun phone hack amhang mi te nani kam phone an hack kho lo na ka ting tiang in chun nang ahum pi de kan Facebook password an thei ko zonga an lu kho lo na ka ting in atu na le mi hi tu tan avan chim kanu sai tin da kan to lai kan ti sia chun ma chu Facebook setting a mi apakhat two factor authentication timi le apen hina a authorize login timi khase le ma ka chimpa an akong lam te kha ka van sim pia lai sia chun kam van zau phone kha lan na van on piak lai chun VPN man hau cha VPN kam van on piak lai ka chikon che chang cha sia chun Facebook a kam van kal lai ti ka video te hi ka kam lai te ka van lang tar lai zau chi kho van zo mu lo chun hi zona hen ko ka da kan kalai kan ti sia chun hi ka rin thum ering mi setting zone ten kan kal piak lai chun tang lai kam van tum lai e setting and privacy ti min kam van kal than lai chun setting a kam van kal no ri lai chun tang lai kam van tum lai ka chun hin security and login ti mi te he na van pi piak lai hi ka chun a hin two factor authentication te mi te he tu ta na van chim ka du mi se apakhat nak chama kan zau ding chi ka jani use two factor authentication te mi hi se mi he zai da sulam si kan ti si a chon mi hi kan to nak thong in na Facebook password an thei sual ye pakhat khat ni an lu sual te ka nang mas thei tar nak notification te hong kai lai ma kha chim du mi chun hi ka jani use two factor authentication te mi te kam van mi piak lai hi ka zona hin thim ding mi phun thum umi apakhat nak chama authentication app ti se panina a thek message SMS ti se pathum na security key lehi chunga hin a foi cham ding mi in apathi nak se mi thek message SMS ti mi te he kam van thim piak lai chun continuous ti mi te kam van mi lai hi zona hin a cheu khat chu phone number ITL sami jong lai tu ke mata chun kan he ka phone number ITL sa nam han mi phone number te khanam han pek lai nam han pek mi kha chun adang na du sile kan at number te mi te me kho si sia chun a chung in number te he ke chu IT cha cha continuous a kal pek lai he ka juna hin code number avan proof avan kan kod lai e maka code number avan kan kod mi khan he ka juna hin kam van the pek lai e avan kod chang code number cũng vẫn trở lại mà không có sự chấn tanga continuous thì mình cũng vẫn bị bịa thành lại dan password ang kan hal la password kam vẫn trở bịa lại na Facebook password ka salai password na thai lo tu chun la cloud sin na tu khola lo chan na password then hung long tu khong ha kha ti sia chun apakhat nak two factor authentication is on kam van to khot se dan kam van mi lai e ka tu pakhat nak chimi che jang ka van lim chang kan avan pi ko chang kam van kir than lai chun apan hi nak van chim ka du mi cha get alarm about an recognize login ti mi te he na Facebook password an thei zonga khatalai in an rak lu tik a nang ma sina notification hung kai lai mi hi nang ma khong samo nang ma ta samo ti mi kha yes la naun hal lai chu cha chin ke nang ma lu mi pakhat man silo po chun no na me piak sa amma le kham khan je tu pa zo an the jong lut khola lo ma khate kha man chim ka du mi sikam van zau lai get all about and recognize login kam van mi lai ka zon har mi lo notification tim te kam van thim piak lai chun achung te e
get notificationที่มีเทนกำบันจะเปียกหลายจึงหัว save ก็มีอะไรมาขันจุนไอลิมก็จังขันจุนใน Facebook อันรู้ส่วนใน password อันเทอันรู้ส่วนจังเลยติ๊กฉันมันนั่งมาสินะ notification in yes ในเปียกหาเราพอจุนใน Facebook อันหลุดเขาแล้วมาค่ะฮี Facebook มั่งมีปนี่กันตัวออกสกอติกรู้มีวันชมนักดูมีสิวิดีโอดองเตียงอาจจะอุทุนจะพิจงลงลำหนักตั้มปีกันไงบายบาย